ukube mhlambe uma ngakwazi ukumbona uma wakhe emguqula egula ngabe nga-upset athi hayi uma wagula njengabonke abantu so angamukele nje ukuthi uma it's gone so kodwa ingoba ngikaze ngibone iguqulo akashonanga ngokugula so ingake ukuhlale kunaleyo nto enhlizweni yami ukuthi no my mom is here ngenxa yomuntu so ingake. In your words you saying mhlambe ukufa kwakhe kwangakona ukuthi and wayilanda uJesu uNkulunkulu for example isandla somuntu uhamba ngesandla somuntu. Yes ngokwami ukuthi akukona ukuthi okay fine umuntu maseshoneve kuintando kaNkulunkulu kodwa ngendlela ashona ngange ngithi hayi akuyona intando kaNkulunkulu intando yomuntu ngoba uyakwazi ukuthi amenze ukuthi umama ashona even uma wami eseshona wahamba yangimacela okay engakushoni but bake baba nokutwistana umama nomacela. Hamba Sne Mselekusana uye kwi-podcast apha ku-YouTube ebizwa Podcast About Nothing. I hope ndibize kakuhle. Wathetha malunga nomamakhe nosweleka kwakhe. Usneke akafane athi open up about into osweleka kamamakhe bakanye kwenzeka ntoni. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Na uSne Mseleku ke ngumafungwashe katata uMusa Mseleku. Sathanda ke umva ekhala esithi yena uphathwa kwakubi ngenxa yoba engena mama. Uthi ke uSne yena ukhuliswe ikakhulu ngumakhulu wakhe notatomkhulu wakhe eMzumbe. Umama wakhe yena ebehlala kwaMashu kunye ne-siblings zakhe engatshatanga. Uthi ke umama wakhe uthe yena Sne esandohlala naye uthi wena 12 years then wakhawuleza umama wakhe wasweleka so zakabe naxesha lininzi ehlala nomama wakhe. Uthi ke umama wakhe ke esweleka nje akaswelekanga nge-natural causes yena ngendlela abonwa ngayo kunesandla somuntu ekusulekeni ukamamakhe. Uthi ke uSne umamakhe ke wakhe wanayo ingxabano kunye nomacele khangayicacise ke ba inoba yayingantoni kodwa we can assume ba inoba yayidibene notata uMusa Mseleku. Notata uMusa Mseleku ke wakhe watsho kwezi show zabo ba uSne ke wakhe wanayo into yokhweleta ngokya wayesandofika kwaMseleku kodwa ke uthi uSne umamakhe wathi phambi koba asoleke inoba wayeziva uzawusweleka waya kumacele walungisa izinto and then ke ngoku wathatha uSne wamxela basne ngumamakho ke lo. Uthi emva koko ke umamakhe waye wasweleka. Na lo muntu bem-interview wakhe khangambuza bakanye Sne kwenzeke ntoni umamakho usweleke mhlambi nisola ukuthakatha okanye wathini wabulawa ngumntu like physically ithini into khange siyicaciselwe ke lo ndawo kodwa ke uthi umacele oko waba ngumama kuye ngoku kwanguye nomama kubantwana bakhe. Uthethile ke nangenhlungu yoba akukho lula uba ne-step mothers because uthuna 4 step mothers but ke ezinye izinto akufani like akakwazi uba athethe nabo kanye even nayo imacele ngongathi uthetha nomama wakhe iba khona lanto kuye yoba hey ayingomama wakhe ngqo so still usenayo la void kamamakhe. Sineke kusekhona okunye okuzayo ayewakuthetha kula interview kusekhona upathuke wayo. Inkosi kakhulu ngothi nibuke le video ngicela nitsho nani bani cinga ntoni ngayo. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.